ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، مشاهدين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mga palanggungan ng agama Islam, was dinasanglit iban puji fa Allah subhanahu wa ta'ala, iban salawat iban salam pa nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, itukbal na to patuhan na to Rabbul Alamin, mahasud si mahatinggi insa libu-libu sukur kaniya hasabab sin ni'mat sa laggo-laggo yari pa masi-masi biubos niya kato niyo amuna in kabuhi di hababaw sin dunya salta na usal na to pahinang kabayaan sin Tuhan na to Rabbul Alamin, mahasud si mahatinggi. Jari niya mga palangguan na agama Islam, yari kita masi-masi na nuntut ilmu haparihalan sin fiqhus siyam, nakawa tana inamuin pangajian ta panagnaan amuin na in ta'rifan atawakan definition sin pagpuasa, salta nakawa tana inamuin rukun sin pagpuasa amunain muna niya al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Amin tumangka kita sin katan makabatal sibu da pagkaon, pag-inom, pagjima, iban sin kaibanan makabatal, dain naman hakagwa sin fajar sadik sambil sumadlup in matasuka. Damikian nakawa ta in rukun hikarwa sin puasa amunain an-niyah بأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة لله عز وجل. Amuna in maksurun sin tiap-tiap magpuasa, tasdik sin pangatayan niya hangkan siya mamuasa, tumangka sin katan makabatal kal na inyad tu ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga palangguan ha agama Islam, habihaon kawaunta in hukuman sin pagpuasa. Hukmu siyami Ramadan wa dalilu dhalik. Hukuman sin pagpuasa ha bulan Ramadan, iban unin dalil ha Quran, iban sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Allah subhanahu wa ta'ala mahasud si mahatinggi, piardu niya ha mga ipon niya beriman in pagpuasa ha bulan Ramadan. Sarta hinang niya hambuk din ha mga rukun sin agama Islam. Intandaan niya ha parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ha suratul Baqarah ayat hanggatus kawaluan tagtu. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panawag-tawag din ha Tuhan na to Rabbul Alamin. Tiyawag niya ay mga sila beriman. Amin na mamarat siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu, ya kamu mga beriman, ya kamu mga nanamarat siya fa Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Piardu doon kaniyo ay magpuasa halaw man simbulan Ramadan, biyasin kafardu ha mga ummat na kauna din kaniyo la'allakum tattaqun, mura-mura
mudah-mudahan makapagmabuka kamo fa Allah subhanahu wa ta'ala. So diha ayat ini mga palanggungan ha agama Islam. Matarang in panawag-tawag sintuhan na to Rabbul Alamin mahasud si mahatinggi kato niyo in pierdo niya kato magtangka habulan sin Ramadan, mamuasa habulan sin Ramadan, inini bukun kal na punishment kato. Bukun kal na ini uno bang uno, buat malaingkan inini daakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab kia pardo da isab sin Allah ta'ala ha mga ummah nakauna din ha ummah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in hadaf didto tuha supaya sumong in pagmabuka ta fa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sinuan sintuhan ta Rabbul Alamin inamin ayat menunjuki haka fardu simbulan Ramadan ha farman niya suratul Baqarah ayat hangga tuskawaluan taglima. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. إن bulan Ramadan bulan Ramadan الذي أنزل فيه القرآن. Diha bulan Ramadan maha mulia, diha ini piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran maha mulia. Quran kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala halawman sin duman sin laylatul qadar jumlatan wahida dainha lawhil mahfuz mon fa sama'id dunya jumlatan wahida haduman sin laylatul qadar was dainha lawh dainha sama'id dunya harap mon pa nabina tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam halawm sin kauha an tagtutahon. Diha bulan ini, bulan Ramadan, pianaog, piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala in kallam niya maha mulia. Hudan linnas, in Quran ini hidayat pa mga manusia, pamando ha mga manusia, padduman sin mga manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, salta matarang, malano masawa, in panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala, halom sin Quran maha mulia, iban hikapinig ha antara sin kabaatilan, iban sin kasabunnalan. Yufarriqu bainal haqqi wal batil. In Quranul Karim hikapinig ha antara sin kasabunnalan iban sin kabaatilan. Manghaw ni kato den ha katuligudluman maun pakasawahan maun pahidayah sin Allah subhanahu wa ta'ala. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Na hisiyu-siyu din kaniyo makasabu simbulan Ramadan hula niya tutug yaon siya hula niya subay siya magpuasa bangin kaunan niya nakasabo doon bukon siya musafir bukon siya nagtutulak-tulak bukon siya nasakit sumakawain siya tutug doon in siya salamat din hakatan uno faman shahida minkum ash-shahra falyasum hisiyo-siyo in makasabo sin bulan yan bulan Ramadan na wajib kaniya in subay mamuasa. So yato dua ayah tanda sin kawajib sin pagpuasa halawman sin bulan Ramadan. Demikian ni Nabi Natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na may takato tanda sin kawajib isin bulan Ramadan pagpuasa bulan Ramadan hadith kiya baita kiya riwayat hi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نميت أكاتو napatindugin agama Islam doon halima parkala. Muna niya syahadati an la ilaha illallah magnegsaksi katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon na Tuhan mapatut pagtag-ipunan hakasabunnalan buat malaingkan tuput tunggal Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan magnegsaksi mamunnagon in pangatayanta sa bunnal to din Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh ipun sin Allah iban sin daak niya. Hikaruan niya wa iqamis salah patinduhon insang bahayang 5 waktu. Ikatu niya wa itaiz zakat tumukbal sin zakat. Bang umabot na in alta mo hang katahon hahaul niya iban umabot na siya nisab wajib na kay mo pagwaan mo zakat. Wa sawmi Ramadan iban magpuasa bulan Ramadan
Amo na in pilay adlaw ra ko man dumunggo na ka to bulan Ramadan ha 2021. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Wa hajjil baiti man istata'a ilayhi sabila. Ikalima niya magnik haji pa Baitullahil Haram. Ay siyo makagaos in ginhawabaran niya magluwas lungsad tumulak din hula niya maun pahula sutsi pa Makkah Mukarrama salta makagaos in alta niya hikapag sukay-sukay niya ataw kani kapag luto niya maun pabay sin Allah subhanahu wa ta'ala Baitullahil Haram ha Makkah al Mukarramah. So yadto intanda in puasa wajib in hukuman niya biasin kaingatan ta in wajib ini ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tariku tung basan sin Allah subhanahu wa ta'ala inamuin huminang kaniya tumindog kaniya mamaugbog kaniya salta siksaun sin Allah subhanahu wa ta'ala hisyusyu inamuin tuminggal simpiardaakan atawakan pia wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga palanggungan ko ha agama Islam. Aw nang buok sahaba biana kan Talha ibn Abdullah na may takato. Inagin niya anna Arabiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tha'irur ra's. Aw nang buok Arabi taugimba din haula Makkah gimbahan si Makkah miyaon para Rasul sallallahu alaihi wasallam gimawi maun pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salta inamuin buhok niya biya nagugumon na inamuin buhok niya tandain siya din hakalayuan din hagimba si Makkah lumud maun pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalna gumawi nga subuh pa Rasul sallallahu alaihi wasallam aginiya ya Rasulullah akhbirni madha farada Allah alayya min as-siyam. Lang niya, ya Rasulullah, andu baitaan kuno kako, bang uno impyardo kako, sin Allah subhanahu wa ta'ala din ha mga puasa. Nangaru, inhambo ka Arabi, pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insambong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaniya syahru Ramadan. Syahru Ramadan. Impyardo kay mo sin Allah ta'ala mamuasa halaw man sin bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Faqala hal alayya ghayru? Uno Rasulullah, ya Rasulullah, ang paruga ing din sin puasa bulan Ramadan, pierdo ka ko sin Allah. In sambong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la illa an tatawwa shay'an. Wayrun na pia wajib kay mo sin Allah ta'ala din ha mga puasa din ha bulan Ramadan malaingkan bangkaw magtatawwa at inakugbaya mo amin huminang sinamin puasa sunnat asin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So hati niya mga palangguan ha agama Islam in pagpuasa halaw man sin bulan Ramadan inini wayrun pagduarwa inini wajib ini fardu katu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ijma' in katan ummah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala wujubi siyami Ramadan. Doon hakawajib sin pagpuasa halaw man sin bulan Ramadan wa annahu ahadu arkanil islami التي علمت من الدين بالضرورة وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام. Salta ini ni hambok din ang mga rukun sin agama Islam. Kaingatan ta perkala sin agama na hisiyo-siyo magmungkir atawa kandi kumahagad hakawajib hakafardu sinamin bulan puasa sin magpuasa bulan Ramadan na insiya mahukum siya insiya kafir mahulong siya insiya sumulang ha Allah subhanahu wa ta'ala wa murtad anil Islam sarta guwa siya din ha agama Islam. Bangaw ng bukta umiyan, in pagpuasa bulan Ramadan, ini bukun siya wajib, automatic in siya, nagmungkir fa Allah subhanahu wa ta'ala hadaakan sin Allah, wala siya kimahagad, in siya yan kafir, iban murtad siya din na agama Islam. Arapon bang intao yan, wala siya na muasa, halaw man sin bulan Ramadan, hasabab sin kahaman niya, in siya lisuan, di mabaya magpuasa, sumakawa, magkaagad siya in bulan Ramadan, pagpuasa bulan Ramadan, ini wajib. At tiap-tiap Muslim makakaos,
Amoy tutug hula niya bukon siya nasakit, bukon siya musafir, salta aqil balig, in siya halom sinamin pamikil marayaw, wajibin hukuman niya sumagawa wala siya nagpuasa sabab sin kaliso niya atawa sabab sinamuin kahaman niya na in siya di isab siya maitong kafir sumagawa in siya asi in siya barmaasiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan mga palanggungan haagam Islam. Yadto impangadjian nato hatungod sin hukuman sin bulan Ramadan, kabalikan tabi asin salawat inini wajib kato niyo. Subay nato bogbogan, subay nato agarun bangunin perdaakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw nato tuod haman-hamanun sa lugay sin kabuhita sa utantain kapinsin kabuhita di hadunya bang mayan mausalta maun papag-ibadatan fa Allah subhanahu wa ta'ala mahinang tain maksud hangkan kita piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala maripa dunya ini murah-murahan bang man papagbarakatun kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in kapinsin kapuhida di hadunya magsukul tuod kanyo katan syukran ala husnil istima. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.